Lenge bethu kamnandi sichema Soul Brothers bathi okuhle nokubi ngaphambi kwayo Westlife ke bangena bathi full again imzuzu njenganje lichumi nelikhomba ngemva kwesimbi yesibili khamba noColin ubiziwa kwamasango King Biziwe umvezi begodwa umhathi wehlelo sithi chile njenganje sikhwela phezulu kwehlelo fakele lithi isika yesichaba nekulapha esicoca khona nabantu bengubo nangabantu bengubo nemirara abahlangabezana nayo namhlanje sike hloko sisicalileko ngilesi ukuthi yini ubungozi bokwendlalela ukuvuma ukuthi wendlale ama sexual favors wendlale khona uza kuzuza umsebenzi namtjana uza kuzuza iposition thize emsebenzini nakho vumelekileke ukuthi ke ube ngiclock igama la thumeleke iphimbo lakho ku 079 413 2172 silinga nje ukuthi siyelelise laba abangakabi ukufika abangakabi ukungena abangakabi ukufakwa entweni le ukuthi bayelele ukuthi kuzokwenzekani ukuya phambili kadotsa nabunqopha ku 086 003278 ukhumbuleke mbono womlaleli akazi ukuba kuziphendulela kweKwekwezi FM neSABC mbono wokuthi siphandlululane sifundisane sakhani siye phambili dosa ku 086 003278 siyakubawa nayikhibe mhlambe umuntu ongathanda ukuthi igama lakho lifihleke vumelekile ukuthi ke ube nguclock igama sithome la Chan ngemhathweni awu ngiyasiza isihloko senu noma ngisithole sesiphakathi nje mhathi mina ngiba ukuba nguclock igama mina ngike ngahlangana nayo inkinga leyo mara khange mina ngavuma mhathi ngacolela ukuthi ngiwulise umberego loyo vele ngawulisa nanje ngithola omunye obhedako wona ngiyawukhumbula ngoba bobhadela mara vier ngendlela bekumele ngingene ngakhona awu mhathi ene ngathi mangiwulisako abanye abantazana bangitshela ukuthi batsho nabo bangene njalo ene batsho umuntu loyo akafuni kanye esilongo usasebenza lapha makezwe ukuthi vele uyakhalela uyeza kuwe afune ukuthi imdele kube njalo awu mhathi mina vele ngawulisa ukhuzi na awu ngawulisa vele ngabona ukuthi awangengikhona awangengikhona Hayi Biziwe bawuba ngithoka igama la Big Bank imalahleni mina kanjalo ikhiya ngifikele ngoba nalesi guy ukuthi uzonginika umsebenzi ngihambe ngiyondlalelana naye and then mina Biziwe I was like umuntu besabhukhile nokubhuka I was like no after lapho wasuka wangifonela wathi mina ngikho serious so into ezifana lezo ziningikhulu bekuthi abantu abatsha bayelele Machumi amane womqaho othembekileko Kwekwezi FM izwakala kamnandi iyo yonke iDr JS Moroka neThembisile Municipality ku 90.6 FM kukhanya ba Machumi amane womqaho othembekileko Ikusasa lesitshaba lisezandleni zelutsha #siphathe mntomutsha Hawa bro kumochakele ezweni kumochakele ngokuba ngihloka igama into yenzeka kakhulu thethe abantwana yabo bomma mara mangathi uyacala vele nabo sekuthi bathanda izinto obvious umuntu uyakuthemisa ukuthi hayi kufaka emberegweni kwakho awusebenzi ubaba kwakho akabereki awunangenye indlela sekosi ujoin ibandlelo yena kubonakala ukuthi kwenzakalani danko Ngasidosela umtato ku 086 003278 sithi sika yesichaba silinga ukufundisana ukuyelelisana ukuthi lapho ekucheka khona lapha abantu abaningi abatsha khona ngoma sungena nawe funda emchapheni yabanye abantu sikhuluma ngobungozi bokundlalela khona uza kuzuza iposition namtjana uza kuzuza umsebenzi thize kwande ngendlela erarileko ebantwini abatsha beminyaka engaphasi kwe-30 okubeka impilo zabaholi bakusasa engozini asibasekeleni abamakhoba wendakamizwa #vukamntomutsha Sabona Biziwe nomntanami uke wavelelwa ilo nkinga leyo athi ufuna umsebenzi imanejara yalapho yathi kuye yenza u1 no2 zangavumi
Lotsha Biziwe ngotloga igama. Biziwe nami ngike ngahlangabezana nenkinga efana naleyo. Umuntu ngathi ngiyamtshela ukuthi hayibo umuntu akho sumfake phela emberegweni. Wathi wena ngabe dala musubereka kamasipala angithi wena awufuni. Ngathi mina hayibo angifuni ukwenzani ngathi nasengingenile kamasipala bese mina ngiyakubhadala. Wathi nakafuna imali mina. Hey Biziwe wathi nifuna simabhayini kuyoba yinto yawo wonke malanga. Umuntu loyo Biziwe ungumakhela nami. Ngathi hayi ngafani ngihlale ngingabereki. Ngiyathokoza Biziwe. Biziwe khuluma noSibusiso ngidlulise umhle eduze neRoma. Sabi ukuziveza ke mina bona isijilo engisibonako i-challenge ecalane nabo dade promotion umuntu osena anjalelane nemanager ngoba ufuna i-promotion umuntu akhona kabereki emeregweni udosa inyawo sesiyazi ukuthi lo umuntu we-manager lo sesiyazi umuntu akhona ane bayithola ama-promotion yazi bayithola baphumelele yabona kodwa-ke ilizwe lekhethu selimoshakele ilizwe lekhethu. Danko Lotsha Biziwe ngemamelodi khuluma nomuntu kazinhle nolihloko nokwanje ngingaphandle kwimgate. Biziwe into le ingozi khulu ingozi. I-example ithathe lapha nyana ku-scheme sam nangumelida nohomo kwenzakaleni ingozi khulu ingozi lapha ku-scheme sam bayelelisa woke umuntu ukuthi ungalingi emberegweni umberego na ungekho akalise. There's no need ukuthi watshe mdeni endlalelane for umberego. Naye lo muntu lo ucatshiwe Biziwe. Manje yona namntu ucatshwe mntu uyokulala naye awayikhonakali ni. Yena before acatshiwa wenzeni naye undlalelile. Asiyeleleni ingozi khulu into le. Kwesinye isikhathi awazi ukuthi nomuntu lo uzokufakela ini. Esikhathini nje sanje akusekho safe. Izinto zinenge emhlabeni. Ngithokoze Biziwe danko. Sithokoza khulu kwamambala lihlelo fakelwe lithi isika yesichaba sikhuluma ngemraro ehlangabezana nabantu bengubo. Namhlanje sicaleke ukwendlalela ngomnqopho ukuthi uthole ipromotion namtjana ke uthole iposition emsebenzini. Kwekweza kwande? Okay, sitopela. Lotshana ekhaya. Biziwe. Ekhaya la Mdumako. Ngiyathokoza. Baba mina ngathi ngiyimvu. Wangena ngemvu. Ayisaba. Wathi bona uthatha ihloko namaqatha la nerezo ukhamba ukuphatha imvu leyo ngakwami. Alobungozi ya kodwa uyazizola ke nje. Ya bapi yazi kubuhlungu nje hawa. Ngabereka ngabona 1 month 2 weeks. Yaphela. Siyathokoza mina kwethu ne. Sibuza nje ukuthi nawusola usebenza lapha unanda umqala umuntu lo uyathi ukuthi hey wena wangifaka emsebenzini ngendlela ezinjena nje. Umsebenzi ayikho yahlokeka imisebenzi kapha ngapha. Nabantu banomukwa umumbo ukuthi sele sibona ukuthi imisebenzi iyahlokeka. Asebenzisa ithuba leli ukuthi sithole into esifunako sikwazi ukwanelisa inkanuko zethu. Yelela ke umuntu omutsha stop ababili sivala. Akwande? Lotshana ekhaya. Ekhaya. Sikona sigezwe ekhaya mina kwethu. Ukhuluma noDale ngaphange eMamelodi. Iye. Ya hawa mina ngifuna ukusho Biziwe ikhuluma ngolikhona and then no. Sina sekutini abomama usikuza naqinisa namunye uhlelezo zeliphela akasho ukuthi ngandlala. Akusuka khame ngekhathi ngathi right. Ibudisi nayifika lapho. Ajude la ya kanye ngaya dala bilokuzwakala dala lokho mukhalade. Hey ya no ya ngiyakuthola mina kwethu ngoba uyabezwa bayakhuluma ukuthi ayipheleli lapho umuntu nakafuna ukuthi kuvuselelwe unandabuya kodwa ayipheleli lapho. Ngikho nje senza amahlela afana nawo la ukuthi laba bangabe ungena. Okay siyathokoza mina kwethu. Masango sithokoze. Biziwe into leyo mina ngibonile ngibereka nabo botata banjalo yazi into leyo thoma ngiba botata ngabahwayela ama supervisor. Yeah. Bona ugade wena Biziwe abafuna ukubereka abotata babadosa inyawo
uyazi ukuthi angandlalela umuntu omphetheko lo ndani uyokupostwa kahle Biziwe la uyokupostwa khona kurehe kunayo yonke into abotata ababiziwe nabo bayazibizela into zikungafuni ukubereka ngobuvila Biziwe yona isinto rohe sithokoze Masango. Sincancabeze kulelo hlangothi ke ngombana mina wethu ayisiwo wonke udade ongafuna ukusebenza umuntu uzimisela ufuna ukusebenza uyancama kodwa ke bese kuba ngilo ngiyacabanga ukuthi mhlambe ehlangothini lakho kungenzeka kube liqiniso lokho kodwa ke ingasi ukuthi wonke udade uyavilapha ufuna ukuthi athengise ngedini khona azokuthola umsebenzi angincancabeze kulelo hlangothi size la siyazwakala isihloko sakho namhlanje siyazwakala kakhulu mina ngingajabula ukuzwa kibo bona bomama laba sebebangena laba kungena umama la ozositshela ukuthi omunye wabo sewaboshwa noma bona iziphi izinto abazenzile ukuze lento le isale siyigwema nje njenganjena nje umsakazi iziphi bona labo mama abakwenzile benzeni kuze lento ingasachubekeli phambili kona iyabheda ayikho inhle nje kakhulu vele siyaphila kanjena nje vele sifuna wona umsebenzi siyasebenza mara nje hayi kukavumeleki ukuthi umuntu kosangene ngokulala nomunye umuntu bomama nenze njani nini kuze lento lesiyistop ngoba nathi sibo baba yenziwa yibo baba but nathi sibo baba siyafisa ukuthi ngabe iyastopa vele sithokoze mina wethu stopa ukuphela ke ngapha kokuphela koko ngikhona ngezwe ekhaya mina kwethu iya ufake emberegweni nami ngizapho yezwakala ngiyathokoza umbono mina kwethu ne lula ukuthi bangavela but mina ngenza nje mara nangabe ubona umuntu kuyindlela elula leyo yokuthi andlale bese athola umbereko abenze silonge sibayenza safe ngoba ngeke sayivimba vele nakwethu izwakele ngiyathokoza ngitsho lihlelo ufakele lithi isika yesichaba qobe ngabo losibili vane siphatha indaba ezithindana nabantu bengubo ukuthi bayathuthuke bakhona ukuvikeleka ukuya phambili ngokukhalini biziwe kwaMasango King Biziwe njeke siyakhamba siyokwizwa iwumo lendaba ezakuzwakala ngo3 o'clock ungalibala khona ama plugs uzasicocela ukuthi amathuba angakuphi siyathokoza ke kibo bonke abangenileko bathumela ama voice note nalabo ke abangene bunqopha emtatweni.